Avuxeni Vatsonga, hamilosa na ku amukela eka Dilolostro channel. Leyi I channel leyi avalanaka na n'wina entertainment ya Vatsonga na vunanga bya Vatsonga hi ku angarhela. Naswona channel leyiwani ya ha ku sungula naswona ya ha lava nseketelo wa n'wina, hi kombeliwa ku subscribe, hi nga rivali ku khensa lava va nga hi seketela hikuva va subscribe. Ku subscribe swi ku pfuna leswaku u nga saleli endzhaku eka minongonoko leyi va ka na yona nkarhi lowu taka laha ka channel leyiwani. Se namuntlha hi lava ku ya vulavula ka nhlokomhaka ya ku nyiko ya nqambi a yi khomiwangi hi producer kumbe a yi khomiwangi hi muhumelerisi. Leswiya swa ku mi kuma ku munhu loko a kha a tirha na artist yo karhi kumbe a kha a tirha na producer yo karhi, muhumelerisi loyi a n'wi humelerisaka aka tinsimu ta yena a hi bohe xa ku u fane u tirha na yena tot and tot. Munhu yaloye u nga tirha na yena ivi ku fika nkarhi wo karhi u ti endlela swa wena kumbe u cinca u ya tirha na munhu un'wanyana, a swi na problem sweswo. Xikombiso hi na mayengani loko a sungula ku yimbelela a chaya disco and a tirha na producer yin'wana leyi a ku ri General Muska. U chayini tinghoma ta yena ti fika ti tiveka hambileswi ti nga tivi ku fana na sweswi a tivikisaka xiswona, mara u tivekile. Ivi a tlhe a suka kwalani a ya tirha na Limpopo Poison la a tirha na Prince Rangani na shirimani, ende u fika a twakala nakona komba ku nyiko yi le ka yena a yi le ka producer. Endzhaku ka sweswo nakona ku va na album ya Jambatani leyi a yi tirha aka mapayitela na Jambatani. Album ya Mangoba yi fika yi twakala swinene na yona ku ri ku producer a ku nga ri tona ti-producer letiya a tirha na tona le ka Limpopo Poison, ku komba ku nyiko yi va yi ri kona. A tlhe a suka futhi a hambana na shirimani a ya tirha na Prince Rangani va ri vambirhi. A fika nakona a karhata swinene mhisa luya. Sweswo naswo swi hi tiyisisela ku himpela mhisa loyiwani u na nyiko. A swi heleli kwalano, u tlheli a suka loko va ta va hambanile na Prince Rangani a ya tirha na The Gupta. U fiki nakona a karhata swinene na sweswi wa ha ri ku karhateni mhisa loyiwani ku ri ku hi ku a kha a tirha na ti-producer to hambanahambana. So sweswi hi tiyisela ku nyiko ya munhu a yi khomiwangi hi producer kumbe muhumelerisi. Xin'wana xa swikombiso lexi hi nga xi tirhisaka ku seketela leswaku indeed nyiko ya nqambi a yi khomiwangi hi muhumelerisi i tatana Phosa Ndlovu va ku huma eka Ngove eGiyani, lava va tivekaka swinene eka xiyenge xa swa vunanga tanihi Mr Post. Mr Post loko hi ta sungula ku va tiva evunangeni a va chayeriwa kumbe ku humelerisiwa hi Mambawulele. Kwale ndzhaku kwale loko va ba ti-album ta Vohuza laha ku nga na nghoma liya ya Huza lava nga fika yi va dumisa swinene, a va tirha na Mambawulele. Ivi hi ku famba ka nkarhi va suka eka Mambawulele swi ta lava nga fika va ta tirha na tatana shirimani, nakona va fike va karhata swinene, va twala swinene, va producer kumbe va humelerisa na tatana shirimani vunanga bya matimba swinene lebyi nga hetlela byi kurise na vito ra vona ku fika la se ri nga fika kona sweswi. Va tlhe va suka ka tatana shirimani va ta tirhisana na Mpanyasi kumbe DJ Hulela na DJ Gift. Lana sweswi va ha ri ku karhateni, va ha ri ku twaleni swinene. Lexi i xikombiso kumbe leswi swi tiyisisa leswaku himpela a swi bohi leswaku nqambi yi omelela eka producer yin'we, hi ku swi hetelela swi fikisa producer yin'we laha ka ku yi tshama yi kha yi chaya swilo swin'we kumbe yi hetelela yi vuyelela mimpfumawulo, ivi swi dlaya nyanyulo lowuya wu faneleke wu va kona eka tinqambi. Okay, xin'wanyana futhi xitsundzuxo lexi hi nga xi nyikaka aka tinqambi i ku a swi bihangi ku u nga kumbe u nga hakela producer yo karhi ku va yi ta tirha ntirho wo karhi aka album ya wena. Xikombiso ku va yi fika yi mixa yi tlhe yi master album ya wena, a swi bihangi sweswo. A ni tshembi ku kona munhu loyi a nga vilelaku loko wo fika u n'wi vitana u fika u n'wi hakela mali ya ku a fika a mixa na ku master hambiloko ka nga tsaliwi ka gwangwandla kumbe ka cover ya wena. Sweswo a swi nge vi na problem, mhaka yi ku mhani u ta va n'wi hakerini, ende sweswo swi ta pfuna wena nqambi ku music wa wena u tshama wu ri na quality, u tshama u kha u nyika vaseketeri va wena swilo leswi swi twakalaka kahle, swi nga vi na ku vuyelela ti-repetitions. Mi kuma ku repetiwa ti-beat ti-sound. Se loko u tirha na vanhu vo hambanahambana sweswo swi ku pfuna na ku music wa wena u tshama wu ri na matimba swinene.
I think Vatsonga, especially tinqambi ta Vatsonga, va fanele va dyondza 1 or 2 things from xiyimbeleri xa vunanga bya ririmi ra Xivenda, Makhadzi. Aka ti-album ta Makhadzi tinghoma to tala mi kuma ku ti chaye hi vanhu vo hambanahambana. Leswi swi pfuna ku munhu a nga teki xidlodlo a endla nga ku hi yena a nga khoma talent ya Makhadzi. Leswaku a swi bihangi ku i ri nqambi ya Xitsonga i humesa album ya 10 songs leti hinkwato ti nga chayiwa hi vanhu vo hambana. I humesa album i kuma ku track rin'wana ri chayiwe hi Joe Shirimani, rin'wanyana hi Prince Rangani, rin'wanyana hi Claude Gupta, rin'wanyana hi Panyasi, rin'wanyana hi DJ Gift, rin'wanyana hi Mabevani, rin'wanyana hi Titi Makhanya, rin'wanyana hi Mambawulele, rin'wanyana hi Mapayitele, rin'wanyana hi Soli Makamu. Sweswo swi ta ku pfuna ku endla ku swi nga fiki laha munhu loyi a ku chayela kumbe producer a twi nga ku i khome nyiko ya wena. Nyiko ya nqambi a yi le ka producer, yi le ndzeni ka nqambi. Maku un'wana na un'wana i nyikiwe nyiko ya yena. Ku hava ku nyiko ya mina as muyimbeleri loko ku ri ku ndhaleri muyimbeleri yi ta va yi khome hi producer. Se inkomu Vatsonga ha khensa loko mi vone this video ku ta fika kwala yi nga fika kona. Yana ni mahlweni mi hi seketela aka channel ya Dilolostro channel ya kwala ka YouTube ya Boti Dilolostro na le ka YouTube channel ya Mahlalo wa Xitsonga Entertainment ya mina. Inkomu. Peace.